A ver, se lle parece a vostede que o Día do Pai é un pouco todo consumismo? Eu que sei, será? Eu non sei, a verdade que non sei. Sacaron e volveron outra vez poñer. Eu que sei, que che diga. Non sei que che opinara iso, a verdade. Parecelle ben, non cree que do que Eu se parece trata? ben que sería santo. Sí. Iso sí que me parece porque foi sempre. E eu, desde que teño xa uns poucos anos, sí que me parece ben. Quitaron uns anos e parece que non me gustaba. A verdade, o meu marido é José Manuel e gustaba-me que fora día santo. Ai, José tamén. Sí, Acostuman a ir de ponte por estas datas? nada, que temos vacas. Tedes o regalo preparado para o papá, ou? Sí. E que lle fixestes? Pois eu fixenlle un cartón e despois pintei yo así. No colexio? Sí. E vos que lle preparastes? Una foto. Sí. Ti tamén? Yo na bandeja. ¡Sí! Pues no sé qué decirte, pero yo creo que realmente tal y como está ahora en día sí es consumismo. Sí. Sí. Ti sueles regalarlle todos os anos? Sí, pero son cosas, manualidades hechas por la niña. Sí. En canto ao tema da crise, basta ir de puente agora? Non podo, traballo. Traballas, pero bueno, crees que a crise afecta, que este ano vai haber un Pois baixón? polo que oí nas noticias creo que non moito, porque as reservas de casas de turismo rural estaban ao 75%. Entonces creo que non moito. Non, non hai cartos. Hai moita crisis. Sí, Sí. pero outros anos ibades? Sí. E este ano non hai que recortar. Hai que recortar gastos, e por encima no paro. Ti non regalas nada por ese día? Regalo, pero é consumismo total. Sí. E basta ir de puente estes días? Puente, pero cerca. E de puente ides vos a ir estes días? Afecta a crisis ou non as viaxes? Unos paseitos aí cortitos. Menos entón que a outros anos. Sí, menos. Tedes os regalos preparados para mañá? Sí. E que tedes logo? Que lle comprastes? Non, fixemos na escola. Un dibuixo, non? Sí. Con recortes. E que a foto de teu pai? Non. E ti preparache yo mismo? Para facerlle un cartel. Ainda non o fixeches? E darache tempo? Sí, supoño. Tes o regalo preparado para o papá? E que lle vas ter? Pues voy a tener una libreta con cosas, por ejemplo. Hay letras, empiezan por letras y por las letras que empiezan ponen nombres. Pone cosas, por ejemplo, papá, que tú me cuentas cuentos y me quieres mucho. Que bonito, fixéchelo no cole? Sí. Bueno, máis que nada, sí. Bueno, tamén está ben facerles acordarse dese día, pero máis que nada consumismo, sí. É como a San Valentín e como a Reyes e como a todo, eu creo. Ti és partidaria do Día do Pai, entón? Sí, casi que sí. Vale. Hola. Tedes o... Bueno, espera un momento. Tedes o regalo preparado para o Día do Pai ou non? No, yo lo voy a comprar hoy. Aínda? Sí. Sí, en que lle ides marcar? Yo una chaqueta. Unha chaqueta. Tedes menos presuposto que a outros anos ou que para comprarlo? Sí. Afecta a crisis logo tamén o Día do Pai. Estos días vais a ir de puente, afecta a crisis ou non? Afecta moito a crisis, pero xa fai moito tempo que a temos, Non é de agora, non? Non é de agora, non. Primeiro dai, non? Das vacacións, de ocio. Claro, do ocio, dos gastos menos importantes hai que quitar. Bueno, Non queda máis remedio. vale. Veña, hasta logo. Parece que é consumismo o Día do Pai? Sí que es consumismo. Non regalas? No, es que yo en ese juego no entro. Nunca regalaches por ese día? Ni por ese día, ni por el Día de los Enamorados, ni nada de eso. No. Un detalle de vez en cando. Tamén é único ano, non? Vou aproveitar, sí que podo irme uns días, vou aproveitar. Non hai crise entón? Porque si hai, pero hai que fazer o que se poida, sí. Hai que axustar de un lado e outro, non? Sí, hai que comer bocadillos e... No, o Día do Pai é o día máis importante do ano. Sí? Sí. E logo? Porque son pai. Eres pai. Claro, entonces... entón vache tocar regalos. Claro. Consumismo ningún, non? Ningún, eso, Vale, aí canto se queira. Vale. Gracias. Chao. Estuvimos averiguando y 80 euros nos pedían por día, así que... ¿Aquí en España o...? En España, sí. Sí, en Porto Novo. En Porto Novo, 80 euros día. Por día, sí. Y nos rebajaron, pidieron más. Dependerá de cada uno, pero es que sé yo, un presente, es el momento justo para acordarse de la gente, ¿no? La gente, acostumbras a regalar entonces. Sí, bueno, en Argentina sí se acostumbra mucho. ¿Vas a ir de puente estos días? Non. Non. Por la crise? Non, porque traballo, non teño ponte. Que comprastes? Unha camisa. Unha camisa, compraste a ti? Sí. Estará contento logo? Sí, bastante. E ti con el tamén, non? Máis ou menos. E logo?
porque me fai estudiar moito. Que lle fixeches de regalo, a ver? No colegio trouxemos un dibuixo ou que? No, é unha cartulina que lle tiñamos que pegar uns papeles, uns no, dibuixos. unhas cousas de que lle gustaba. Eu pegueille cousas, un reloj, un xogador do Real Madrid e máis cabalos. É logo é do Real Madrid ou este? No, é meu pai máis eu. Iso de los dous. É máis unha colonia. Anda, logo é bueno papá ou non? Sí. Sí, a ti? Es bueno con ele? Sí. Preparado para mañán ou que? Bueno. Sabe desde que vos falo, ou? No, día do pai. Ah, bueno. Si, é logo lo que Ti non sabías nada? No, que comprar hoxe. Eu sí. Me acabo de enterar. Que lle compraste? Unha colonia. Unha colonia, e ti? Nada, non sabía. Se la comprei eu. Non te acordabas? Non me acordaba. Ai, tampouco. Pois xa podedes ir agora. Xa vou. Ides agora. É que lledes comprar? Unha colonia. Eu non teño cartos. Vale, Yoli. Basta ir de ponte estes días? Sí. Sí? Sí. Non afecta a crisis logo? Non. Ai, non. Non. Nada. Nada, unha excursión. De ponte estes días? Non. Ah. Basta ir de ponte estes días que veñen por diante? Non. Afecta a crisis logo, non ten nada que ver. Non vou nunca, non teño puente. Nada. E o día do pai que che parece? Consumismo? Estás de acordo? Non estou de acordo. Meu pai, nanai, nin a muller traballadora, nin nada desas cousas, nunca. Todo consumismo. Todo consumo. Todo consumo. Gracias. Nada, chao. Que che parece o día do pai? Consumismo ou nada de consumismo? Consumismo, todo consumismo. Non lle vas comprar nada logo? Home, algo regalaremos, porque senón... Cabreas. Claro, merecendo todos, entonces pues algo regalaremoslle. Basta ir de ponte estes días? Non. Pola crisis ou porque non podes? Porque non. Non podes. E o día do pai que che parece? Consumismo? Pareceche que está ben? Que está ben. Está ben. Sueles enmercar logo? Sí. E o día do pai que che parece? Consumismo? Estás a favor? Máis ou menos. Mais ou menos. Haberá que ir guardando un pouco. Sí, pero sole de regalar, non? Sí, algo sí. Un detalliño sí. Creo que non vou ir de ponte, non traballo venres, entonces non podo ir. Basta ir de ponte estes días que veñen agora por diante? Sí. Sí, me hacen unos puentes aquí. Pareceche que é consumismo ou nada que ver con eso? Como no sé, tendré que comprarle algo a mi padre, digo yo. Sí. Acostumas a regalarlle logo? Sí, de vez en cuando sí. Que no puedo. ¿La crisis? No, porque tenemos ganado. ¿Te quieres quedar con él? No, ainda non teño nada pensado, pero bueno, andamos pensando. Vas de comprar algo logo? Sí, hai que comprar algo, senón... A ti pareceche que un pouco é, pois así, que tema de consumismo, en vez de... Eu, por unha parte, sí. Sí, eu creo que sí, porque eu creo que foi todo un invento do comercio, pero bueno, ainda así hai que seguir esa Hai que seguir regalando. Hai que seguir regalando. Bueno, vale, hasta logo. Gracias, chao.